Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan, kita cinta bersama orang tua kita pribadi Alena Gurukta Puhayung, panggilan akrab kita. Yang kami muliakan ketua dan anggota pembangunan musalla Musalla Al-Barkah Batue, bapak-bapak, ibu-ibu, ketua dan anggota majelis taklim yang sempat hadir, serta seluruh bapak dan ibu hadirin hadirat jamaah maulid yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tepajai ipataraka tandra syukur tandigangka tak lor secara jannah Allah ta'ala nasaba pamasin simata lor pada nikmalang. Alhamdulillah, pada angka ki hadir rilalanna musalla mak barakat tak masjid Al-Barkah isalai tinrota isalai istirahat tak bahkan jama-jama tak isalai sit dia kata ya naritu buktikan ni Pak Pujita lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musalla kita di tahun 1444 Hijriah bertepatan 16 Oktober 2022 Masehi. Bapak dan Ibu, selanjutnya pada lo nikmai natuma passalama lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Memuarik bare barakat na baca salawat ta insyaallah. Napa barakai pu Allah Ta'ala acara maulud ta isewe dengan cara natari pu Allah Ta'ala marilala kotita rasa mahabbah rasa pak puji lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan tadakhulul fil jannah. Nasa Nabi nigi pojika insyaallah si bawa kak matu muktamar ilalan surga pamasin Allah Ta'ala. Ini mencajiwi realisasi lauri ide bapak ibu sarek kamai atau tak tambah pak pujita lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, maulud ancajenganna Nabi mage na tahu-tahu iperingati. Bapak ibu, ada 3 hal natuli peringati maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bapak ibu, ya Nabi tania tu tahu biasa pak pada ini. Rasulullah itu adalah manusia luar biasa. Aga butinna de pagaga sewa-sewa na pancaji pola ta'ala angka mematoni nur Muhammad dalilekna maka de pola ta'ala ko hadis qudsi awalu ma khalaqallahu fi nuri Muhammad. Na iya mula-mula upancaji de pagaga sewa-sewa nur Muhammad mula-mula na pancaji pola ta'ala. Pole aku ni bapak ibu nama kada si Allah Ta'ala ki hadis qudsi lainnya halaktu kali ajali upancaji bisewa Muhammad nasaba amanas sanga kuloriko nanya halaktul asya li ajalika upancaji bisewa Muhammad nasaba amanas sanga mulori sewa jadi iya mitu nangkalina lololise na pancaji pola ta'ala nasaba nur Muhammad. Jadi mage na dia tolong peringati walaupun bapak ibu jamaah yega uta yesewe maulu dia tu ni manana tu poji angkatona tu tahu maka debit adalah
Ya saya bid'ah dalala bid'ah sesat. Nah nigi pegau sesae lise ranaka. Jadi biasa nak makadaya yo di tomat ya ko sesae palet nalok tamat ranaka. Panite yo lo tamah munri pa iya pa yo di tomat. Tapi kalau pikir iki agama cek sesat. Iya, agama sesat. Maka dah kita lo bura uti memario lo masana nabi tak de na pego mapakoi tapi ilingarangi bapak ibu tapangi mula-mula jajinna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapana salikking nenena mutama kulala na Ka'bah. Ini bukti bahwa pangulut Abdul Muttalib juga memperingati merasa gembira datangnya kelahiran nabi tak payah peringati tanggal renung maka itu maka pelayanan ke mapakwe maka dia tanda guru tak kilala na ilmu fikih rampe bapak dan ibu maka dah ia sewa na rekomelo i pegau na disandar kamolau ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak dan ibu maka dan guru tak rampe al adatu muhakkamah ia ro ado kulala nasi di kampung biasa-biasa ngani pada ni dia angka batang ngoti mak buat Allah mak buah bunga-bunga maka dan regur tak iro biasa-biasanya kalau lesek di kampung watingi mencagi dasar hukum sepanjang nasangan regur tak malam yahlif syar'iyah sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah agama bertentangan syariat ya kalau ibahas Pak Ibu jamaah magi na batanguti magi na tanya aja tetap bang magi na batanguti nah sebab sepanjang kelahiran sepanjang dunia dek pagaga batanguti majik ko angkana kata runtuk batauti majik dek gaga to iya ko tuwe batanguti na angkal lawai miring tapi dek na majik ko na birangi polo na ya majik ko tanawan nabi gare Pak cuma ko sing buta maka dani pasan na toriolota maka dai totok batak ko wa lupa je sesa yang jelas angkat tu pasan na tomatotta totok batak ko mupatot tongik-tongange muak kawali basikaling mutsandre indo ambok temak pasilay batuan na ibi tumatukang kaduatan luwijata totok bataki aja nang kewija-wija tak pasilengang maka dai macoye atau pacucungnya aja mebuk itu susah aga pasti maka dana aku tak napa silengang kak kas paya to pedik menit lakek ku Pak biasa tu mata ya ro macoye napu jilade Pak sogi angkau tona ya ro kasih pacucungnya ya gona mina poji Pak to pedik lah kain ye dia to gaga ko batu si bawa sak bamparo aku mi wajo mega mapak ko mapa si leleh ye Pak aku mi wajo dia gaga ko batu ya tak artinya lesu ni mantu tapak pisau ni mapa si lelengan ya yang kedua makna tabe Bapak Ibu magen angkat Allah mak pasat tu siolota Pak iro toriolota mak maulu dega Pak ceramah Pak pidato bangsa nama kokoe jadi makan demi toriolota tanga igau kona magi nang katalo upacuka ko buro otie sare kwamangi mumak lebu talo pakan jaga sedi ngamu kelala na kampung aja mu masih di tebembe masih di masu sekali na tappe ko tane tak bure de na wati makukiro ale butang lo magi nang katana Pak mako katana na sokko tanah manilisek na panteng ye angka kali saya kita na panteng na dia to nagaga de mapakwe tabe yero teriolo tak magi na sokko makene na si pije sokko ko ya ko de gaga bali bolamu sampai udani ko aro siapa mapak pada kosoko lebih di tu masih lesurangnya makokai wita tanah ni natarungan ni pantena aga si bakona talinga ki tanah boleh ngata lo ki tu lesu ko tanah jadi dia tu nasalai ko ang katana ko panteng Pak
mancaji mana pangajak maka deh azarallahu ila amrin ajalahu hatta balaga sittina sanatan ya kali tutuki ya tumuru taini umat Muhammad dia tu namita gang kami tu balaga sittina sanatan aja sebalaga sittina sanatan annami pulau natang annami pulau jadi kon kaki hadir Yesus 50 ni asirah pura ramalang iya si tahu man tapi guru tak paham alhamdulillah tur yang masih iya mega ni bonus sunnah iya 2 tahun di pensiun kapal guru tak alhamdulillah iya jadi maka dia nabi tak iya kau angkat liwanya anak pulau na syukur ki magen atau syukur yang masih ki kupola tak pamasih aga ya leki hadiah umur jadi tabi guru tak hadiah man itu pun talologa makokoi iya jadi bapak dan ibu iya mana nih ite gare angka macella angka makudara angka maputih batkonda iya rosi di kelompok di dusun termasuk di dusun Batu desa Liu bapak ibu dia itu na pada mana pak puji na tahu makanya dia itu na wading ipasa anu mudukung karena angka tu hakna iya akalibaran ni ko angka makudara angka maridi angka macella batkonda taruh ni pada lepak pujita tapi pada akhirnya pakai jaket sedingat tamak dimundri pak padan rumah dapur aku batalna utie mage kanjana pura tadukung ibu desa mendre ibu desa aru dia sepaldu bicara cede medukung iko batue de pada pai kami gaki pendukung ibu desa ko itu iya jadi kalau si pemilihan matu duh kusi desa wa kampanye UFO dami makada artinya rita nih Pak Ibu alhamdulillah kota pema tau bis kak makmulu aspal mana nih tamanya nah tapi pokok gerut tahun nak ustaz tega nih kak kana ko daerah agasan nih agasan na pukul na upang bilaugi maka de jempo ki maka da kak magami bangi lalu maka da mabuk kelak de maka kak oto tandremo lapung to tandre biasa muka mak pelari lo toli-toli usali supiri kalau kak toli-toli alhamdulillah sistem tak gesok nangin dia nama gagal oto cuma mamwa tapi mak barakat alhamdulillah jadi apa jadi aganda salah dia gagal jadi tabe bapak ibu jamaah iya ku angkat tahu matu TV pahat tamaku kampot tak suruh mati bante adek ki mak maulu ki di kue mak miraje ki mak baca doa salama ki di kupura lapar pak megatona tu salamana mak baca doa salama bid'ah melodok ki berjamaah na imangnya pimpingi bid'ah mak jamak ki bid'ah ada nak balik colok sama nak lena panitia hari kiamat dia mana kagak ini yang perlu bapak jadi pertahankan nih agak purana tak guru iko guru tak namun dia tu masih sekolah tapi iro pahangnya pura tak pahang ayana ripake laptop makokoi bapak ibu sekarang masuk hikmah jamaah riolo romai jadi angka di Cina nabi tak diutus nasabak riwat tunna de panajaji nabi tak iya roka pere pak pada lokol aga contohna mapako bapak ibu iya kuangka anak darah umur 10 5 loriase naik buran ni baleho kiolona bolana maka dia anakku anak darah ni siapa yang mau mencoba silahkan salah kamak koiro tania itu yang terjadi sebelum nanti jadi lepas mana tu lo mak coba nama bang kami dia mak coba tu iya pak bicara angka ko batu noleh ko batu angka tu mak coba on rojakna si pak na tahu dia bapak ibu maga pi pakawin memana pero makundre onangnya asale coba ne obi mana rupule mak coba pak yu kiasan na ipat tanda tangan yo bi manang ne nampai rumah kundre dendre nai pero nana na pasitangai nigi pada tapana alina makaya iko lakaiku anaknya riolo na mega apa ki mak gotong royong
Iya na Pak, salah satu kebijakan orang Arab waktu itu. Tapi pada saat Rasulullah hadir Bapak Ibu, Raja Abraha mati, yuna ko pola ta'ala melalui tairan ababil, lo inaruttu Ka'bah, itembay ko manu-manu, itala tairan ababil, iya ko yero batu pola ranaka kanay, iya ko tauna na kanna sempo lattu tanah, ya Bapak Ibu. Jadi kelahiran Rasulullah, berhala yang ada di Persia langsung dia pindah, tentaranya Abraha maka mati-mating, kemudian orang-orang yang berbuat bejat pada undangnya semua berhenti. Aku ni ala biranna ancajingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama age na caki peringati mas. Bu di. Jadi makwero. Kemudian yang ketiga, angkatu kita na Andre Gurutta rampe, makadai Andre Gurutta rampe bapak dan ibu, akilalanna kita di topan rita rampe. Jadi kitab ini dikarang oleh seorang ulama Indonesia. Jadi iro ulama Indonesia itelai Imam Nawawi bin Umar, pura mencaji imam besar ke Masjidil Haram, nenam palesu ke Indonesia membangun agama. Angka nauki kulana kita na adana pangluta Abu Bakar. Maka dia Abu Bakar rampe bapak dan ibu man anfakadir haman fi maulidin Nabi, nigi mak balancangi duina na balancai waramparanna untuk peringati maulud na Nabi ta ancajingan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di pangluta Abu Bakar As-Siddiq kana rafiki fil jannah, si bawa kak matu tu dah kulalen surga pamasina pola ta'ala. Jadi ya ruang ketiwi talo nonno insyaallah si bawan itu pangluta Abu Bakar mage paledi pole saliwang gurutta puhayung iya dewa tiwi tangno de tama suruga tama matuki dengan catatan mati wiki lesu. Nah ya bu nah mati wiki lesu, maka magana angka tama suruga nasaba riota ialeng iya ro pantengnya namo si dibije apalagi ko ganna itu tanda riota iya ro riota nanile pu ala taala nasaba apa pujit tak lori lebih idi tong kemak palanca siagalina tallo makoko bu tallo iti 50 sira tallo manu 50 mato angka masempu kesengkang onang iku pasai 35 becuk manang. Iya, jadi bapak ya ini pengorbanan sedekah. Dikaitkan yang maulid si bahasa sedekah bapak ibu jamaah, maka itu pun Allah Ta'ala akilalanna kurang lebih di surah Al-Munafiqun ayat 10, wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut, balancai waramparam musesa akilalang upuriyo belanjakan sebagian di jalan yang kami ridai riwatun nade pamumate, padahal ia lo sidak itu mata malabiku selisura malabiki sunnah maka paling pola ta'ala na perintahnya. Ternyata bapak ibu jamaah, maka dan regurutta kulala na kitab tafsir Al-Maragi tallu makna na tampu ye ayat den magai na makada pola ta'ala wa amfiku mimma razaqnakum, keluarkanlah sebagian, belanjakan sebagian harta yang kami titipkan kepadamu di jalan yang kami ridai. Ternyata bapak ibu narek ko mak sidakka ki pak matinulu ki mak sidakka tungke kweli lo ki masuk lo ki lo kapega ternyata ia tu sidakata wa yahlifuhu nasalenga ki pola ta'ala lebih mega pinayak beriang. Kedua, kedudukan sedekah nasan regurutta nasan nabita as-sadaqatu tamnauna wan min anwa'il bala, nigi mak sedekah ni nampa nonno galunna
masih ada kagak ki, masih ada andre ki yang itu terlota maka itu mak sokok yo lo ki mak pak mula to mak pak lise intinna ya tu tolok mak sidak kayo lo ko pak jamai ko pak traktor ko bali bolai yo bi ki mak pak lise lo ki no galung intinna lo ki mak sidakah aga tujuanna sare ko mengislama ki mak galung nama seki po Allah taala na lindungi ki kulana jama-jama tak na de to magangga letuk menre umah mako itu mandra si pulung intinya sidak kato itu komanda si pulung ki andre lalaki disuruh ki magere manu aja anak manu nampe nonno si wani tatibi ya memang si jakka pupan tapendre mancaji pak sidakka maka itu pak jadi intinya itu mak 20 ki angka pemerintah tak intinya berdoa dan bersedekah pak komanda si pulung toh iko mak 20 intinya itu pak sebelum nonok ki galungnya mak magi-magi nama sekipu Allah Ta'ala kemudian bapak ibu jamaah musallata namoiro isi di keluarga awal na bangun musallai tapi ramalangi kan tu lima celengan ni toh matarawe ni kue malah ko wadingi pak mabela masigi na wadiji ang mak Jumat yang penting sepakat mana muki buran ewe mak Jumat ya ko ganda ni patapulo wadin itu ang kamu ka patapulo burane ko batu de gaga yala nana ero sempe sedekah sana ganda yang penting baldag iya tapi ko de panol le masuni saliwa ko masigita yana yemi ko ramalangi yang roy budi mak Jumani galok pa tu iya sewaktu-waktu matu pun tobi kama katobak iya insyaallah batuan na iya tu dia tu mak pasi maka dak masih becu walaupun dak yang penting ko semuka ini ko mak lise kan adam pagak kasih pak macet guru tapi apa selenga letak ko suka lo podangi guru ta puhayu ka ko suka pun ni mak katoba ko masjid barakah al barakah batue ya pertama aja amu tamak kada masih ki pak ustaz dek maya ya pak dek aja nak kapan mereka mandre sendiri matoka tu batan nah le sumuka bola aku mandre aja kita makan pak ustaz mah dek ya upo gitu pecok-pecok lambace nah dek tuber ternyata apa bale tuber tunu bale rakko nasu kajo mak daun pecok-pecok lambace tayre beci ero bontek nah ajak nah apalagi ko mak kapurki ajak nah dek mau pak ibu insyaallah berarti makan itu ko mak Jumat iya jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi itamani pemang ia masih kita kan mak sumban itu walaupun saya dimitau riolo tapi tabantu itu maka itu Nabi tak pak ripasalan sumbangannya mambanallahi masjidan walau kama hasin kutatin nigi masumbang lauri masigitna namoro masigitna bangunnya pak pada melopona sangkar manuk bicu iya riga pak pada mi kasih si batu sumbangat tak tam maka dia Nabi tak banallahu baitan fil jannah ya buraki istana ko pola taal ko lalana surga jadi orang kana sumbangan na tama terutama ya alena pagungi nangkana angkana bolata ko surga angkana istanata angkatanay kaunni ko agasan na di salamata ustaz mega je ko matulog masumba tapi dia na sampajang maka da kay tarima ya mero sumbangan na napakedo pola talatin na namatinu dia tu nanawa berjamaah taruh ni dia na sampajang terima ni sumbangan na maka dia bah nampan nawang kalinga tu pak ustaz namo dia na sampajat tawe terima to pali sumbangan na angkat to bola ku surga kaiya iya burang ni bola kamat kapit maka dia menabita banallahu baitan fil jannah iya burang ni bola ku surga iya burang ni na kade na tama iya burang ni na kade na tama
Maga pinatama angka pak goncin na suruga na TV. Naga pak goncin na suruga as-salatu miftahul jannah. Na itu sampajangi pak goncin na suruga. Nang katona lo coba makadawa yang naja ka iya gonci sipo na TV. Mage na sipo masampaja ko subuh masampaja ko manggaribi libur ko loro libur ko sara pa magalu ni pa megala de tay ko watwa galungan de na sampajang de to gaga ko batu ako mi wajok mega iya ajak lalo pak ibu jamaah tapeling ranget tanah nangkan aja HP na ini pak galu mako kena modern ni gitu angkan HP ITV. Assalamualaikum atta detik 10 itu 2 Andre ini main sayang boleh kata mak pasak liu walingat ko tu bale tanro pada lo pona nye utun aku bapa karena I love you bertubi-tubi calo mat dek lesung bapa lo to ko masampajang jadi perantai ini ibu paling ngerangi bapak iya na tabe jamaah angka masih boleh makadai magi palero wangi pak ustaz iya mas sampajak kak bali bagalu ko dia na sampajak man rebekangnya Allah namo aseku pura tak bato tangga bani makada kak pakohe iya rupu Allah ta'ala na rekomelo pak turu pak celang biasa tuh di minas sabari idi to dek to maragaga ustaz se guru ta nakan nama abala maka mana ke ustaz dia tu na ada lepo Allah taala maka dia justru ada dek contoh lau ko darat tapa melecak sarana beri celak menrek mangiki ko bitimu ya romu uno ya mi garo mangikenya atau musopuru manangin no sapuru mana no to salah ki ya kalau ki adele iya norman king sapa pe norman king iya na pacok lu tapi dia na isa puru mano na moero de na mangiki mate manatang mapakotono rupo Allah taala tau se di menasabari na paturu pak calana namo idi de to magaga na kan no ayan bapak ibu na perlu ki si paling ngerang di ya ko masalawa ni radwe ibu jamaah kodannya nak anak pak pisau-pisau itu HP mu nak nak berjamaah boleh ajak sana mu ketani HP mu yolo nak ngaji ku silampak pura nak mak jolo pura pisah zaman yolo PR mu pak itu anak angkat tu PR nak ayana anak-anak nama kutu min rek masikola narik ko angkat tu kesanalingi kuburuna na dek na jamai metaui naruntuk to ni guru sakang jaga na dek memang nasalih jaga kakak guru tak makro kumai jaga makan jamana guru tak tapi penyebabnya nana dia nendrek ya sama aku sementara bapak ibu jamaah iya na anak tak mencaji modal ya kotomate modal peko gay maka dia nabi tak aw taraka waladan yastaghfirullah ba'da mautihi salailalu ki na musik di wija wadingi melodoang ki rimun rimateta jadi loka tanaiki bapak ibu macam mana nih mengaji wijata alhamdulillah dia tu gaga mak bali-bali engkau idik na pulih iya tu anak dia tu nawan itu licair icalo nah sampah aja ko nak wah ya ro biasa na pak guru ko guru mu nak ko sikolay paratiknya nak nang kabutu kar sampah aja pak mapake bapak ibu jamaah narik komate ki baja sangadi ini tu matewe nangka anak de na sampajang isalisi di idi iya na tu anak tamatu gala-galai kita masuk goreng weh puang lelo kepikir rombok ku si mamaku maka dia sak barak pun lo ni tamas surga maknya menye apa nyaman surga ai dia tu rela pun pawat tuku lino biasa metel taduka jadi to cilaka tu ko metel tadu anak nama sampai jasu cilaka
Dia tu gagak kue, metak utah dua anak. Dia gagak. Alhamdulillah. Pak mage Pak Ibu jamaah. Iya na iya jama-jamaku ko sengkang Pak mula ulangan nang. Angkah anak Pak kapala ubina 10 sirah. Pak 20 na malasi sih. Jadi ya ko pura nak mak tahajud. Si tangana Pak woto pura nak mak tahajud. Tane bini ku bati-bating. Mebu nak kopi, minum nak kopi, tete apa lo kena kau seramai. Taduk mana ngu campak-campak. Bangun meni anak sayang. Angkatona mau tok nak kalusu. Matana matin rotudang. Mendri nak ko lantai 2 mau tok mana? Non na ir ko lantai 2 Allah lewi siron nangil taduk terpaksa utembai wai cik 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 mau tok lingat. Pak mage iya kodek na sampaja berjamaah anak koro Pak na amanana to maton na lori iya si baguruna icalaka tanya apa ada jajian tanya ya punya tanggung jawab cuma secara agama saya diberikan amanah nasabah cabang ipol ko masih jami jadi angkana anak Pak kapal aku betenu sedaman ubina ko ke 10 sirah. Jadi mak pikir ika maga perutu matue na goro-goro mana na coy otono subuh ni na palu ko mana su de na loka bolo iwe ya mata na pagato to na makalasi motor tapa Allahu akbar bangi kontrol urang la ilaha illallah la ilaha illallah usalli pada subuhi rak'ataini mustaqbilal qiblat Allahu akbar masam pajang ile matoi jaga dia nak Pak macato na ma kokoni ya mate usepawi sapoko bapakor waktu ko masekolah ko sengkang maka di puna bolako iko jenasa sapo Mansur ya kolesu ko dia gagal masih mak berjamaah masam pajak ko mana ya boleh maka dia kalau kak check and recheck jadi sekali na biasa angka wa mungi boleh nak tanah luwu mak taruh kak bulana puna bola dia utama kero kampus sih lau ita tongan ni Allah ya ro asala kasman nagesok bang napala rahing kama angka rose di walupu yasanna alena imam jadi kau makan dewalat dolin maro amin leu mana ngero makan anu anak-anak jadi maka itu jadi ajak lalu tasalai anak tak ya kodik nama untuk mesampaikan ajak anak ini adalah aset kemudian ipalai memang bapak dan ibu maka dah iya ro sumbangannya Pak ipalai memang pasalan sumbangannya maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamratin pasalamai anakmu binemu lisek bolamu poleki rana kapak calana po Allah Ta'ala namo si batumi buah karoma batona namo si batumi buah karoma ya sedekah ya dari yang kau ikhlas ki ya tona tu si batumi buah karoma matuk pasalamat kalau jamaah tanyakan yang makadai ya anuku ya Pak Ustaz selalu oleh contoh bukan iya rupa sedekah tak lor iya atau nigi tanyakan kwewe iya ko ikhlas moki iya na tumatu mencaji lala sabak na sabari na pas selama ki ko Allah Ta'ala Pak sedangkan buat karoman iya kalau 5 harus tapi ikhlas ki ajak tamak no kok no pangkotowi tatawe mak wicang si walin no lesui do bolok na wicang 2 aku mi wajo ya rodek gaga ko batu iya sehingga bapak ibu jamaah wani upodangi tahu ko salok maklur maka ajak takak betangi rotan lo panitia bagi madecengi lenam patalingi taksik ditahu sebagai sedekah ini itu mak bagewe lolong toki apalah pada punana talo satu iya ko lebih tambah isi dua lebih si tiga mapa kebo magi talo mulu
maka den regurta agi-agi ni sandar kalau di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka barakat na tiwi kutu. Jadi contoh tanlo Pak Ibu jamaah ya ko tanlo anak ta agang kulengi bi alangi taksik dinna ya ko de naga na taksik dinna si batu na Pak Mega ki iya rosi batu tu talui ni nampa mania ki alasan sanurang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aja tak pakai ngai sayyidina. Ni nampa makni ake kuang. Pak baraka itallo mauluk ku kuang. Na tak tappa de cenari anakku sarekom mangina ceri bisalumpena nabitta matinul masampajang macam mengaji makanja ampena. Bismillahirrahmanirrahim. Timpui ibu yang suapi Bona parate matu kolesuki pang kemana anak ka. Jadi kolesuki nak padanya makna kan pegan ni mak talolo mutimpura ka Satu. Angka tu tanai ka wadi toka ipake kombo anak tak wadi. Tapi kombo anak tak tatarong isi. Tanyakan ni auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ipuang Pak barakai telok maulukku na tak tappa de cinnari lakaiku sarekom mangina setiap pada Nabi Muhammad SAW melalui Hadijah mate pak nak bene pemang. Bismillahirrahmanirrahim. Timpun ba matong-matong maka jadi tabe pak na eloi matu timpun nama matong-matong yang penting yakin tapi kode itu je na salah ke do nenya ke do salah apa aja nah ya mero biasa masuk na umum ki HP masuk lesu tapangka SMS na tama lagi di mana bang tak pernah hapus masih kenapa dihapus jawab dong saya rindu banget sama lu ya kota ita HP na ya perlu dipakor timpu italo maulu nasabak bapak ibu jamaah dia telok maulu si salah tu telok biasa contoh baja Pak Pura ni mau tarangi tata ribu bunga mapakwe ne nampak tapak tekangi bali bola tak si tersinggung Pura ni mau kalau boleh pergi tu malaikat maka dia ya menang ke malaikat dia negara barakak ni itu paja ni mau hari-hari kat sedih tersinggung tapi coba gerele suki matu dia nono tabi aling anak tak mabarakat kare wih terima kasih banyak mak barakat maka nasabaan kami mato barakat na tampu ia teluk na mau ia na tu ya bapak ibu ya kalau tu kak sengkang onak wani bekado kak mak mau wak berani saya utarongan ngina anak maka dak kak anak ya rode nande teluk na alendaki makoko niakan ni mai caji aga jasan naro pak pede celori watak kelemo nak sare komeng masih jamu apalak korang alasan usan nurang andre barakat na teluk malu ina andre alhamdulillah ya rosik di lo mau pak mitai loli namanya nasesa sisa menang barakat nasapun barakat kak itu gagamu andre ini perbedaan telok mauluk dan niat telok biasa ini dalam bentuk sedekah. Yang ketiga bapak ibu aku lalana mauluk hikmah melo ialah nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah maka itu Nabi man ahabba ayo setelahu firizkihi ni gini gimelo ipoji ko pola ta'ala na isempungan ngidalek melo mana ki pak ibu ipoji ko ponge melo mana ki ilo mulai ngidalek ta tanya miro bahkan maka si Nabi wa yunsa lahu fi asarihi nania ni gini gimelo ilamperi murukna luar biasa ya jadi ipoji ko puangi isempunga dalena ilamperu murukna aga pak goncinna maka di Nabi Muhammad SAW fal yasim rahimahu sambungi anu petuh jagaiwi ya ko makanjak tabi lo kat tanaiki dek to gaga ko si bombe kagere lima tawita sewa lalu ni ada matu wah ibu sewa ki ada idi na lorong tabe selesur pak mapaku bu
tahu ki mak mulu na dek matolok tesewa ada rogi ki. Yang kedua ni gini naliwang mi talungaso dibolehkan, naliwang talungaso dek tesewa ada la tuqbalu shalah dene terima sampajanya. Ini ko makada ki nala de cepat ustaz makut tu memang muka ya mas sampajang aman habala halala halulu na lulu manang dek tu na ai de gagabu jamaah de gaga pada narik ko si madicing ki kula na kampung ajak to si anwan maka rite garek kanja na pal na ukur ina bitta akicarata matap aga nasag man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir nigi matap tonga lori po Allah taala nani asuri munrinda pal yukrim jarahu si pakalebih laloki idi temak beli bolai ajak tu situ natunai apalagi si gora-gorai anu kalaka dacok ni wiaca po Allah taala mana itu maliki ajak dia nawading ipa itu bicara itu orang perangnya bapak ibu rita menreten no mereka nak kaji ya tu bu jadi tapang kanjai. Yang kedua ia ko makanjai silaturahmi boleh ko pada tak hakikinna dalle boleh ko Allah taala tapi asilelengan boleh ko pada tak rupa tahu. Contoh bapak ibu jamaah mak balu ki mak gardu ki pitu lalap bali bolata kiri kanan muka belakang dek tu sewa ada yakin nih gang kesiulan dek gaga mak balancak ku itu magai aja belum mak balancak ko mas olim padahal dek apa si cacami aruh madodo dal. Yang kedua bapak ibu jamaah iya tu narik kodek tu sewa ada pak bapak ibu si wewen mak pegau ni bali bolai loki jok masiri atau ini mak pegau alena masiri itu mage denang kata sipati-pati tapi coba gerek loki mak pegau ini na lorong ini na mengalah untuk menandu loki dupai taparjaka dampet dengaji pada dupai ke loki gok na ureta ruah asibi pada ini itu kasih nono mage dupai perang ya ko masiri ki obi gurta pahayu si loki kau ya pernah jadi pak ya tu aku angkat tahu si salah kalau nak kampungnya pak dia tu nanok malaikat untuk kampung ndak mau turun mage megalate si salah maliu sepeda motor listrik bali bulata alena men restoran nasa bali pegas nasa masih natanya tu ini nasurun pajak kasih angka kiriman nak boleh mulai orang nak kejupan dengan Pak Juta nalingan ni sepeda listrik makoero justru ya ko angka pamasi elengi bali bolata nanoki bating alhamdulillah kanjak no warna no to silver cantik ya warna mapako kasih metalak de upo jina de nagana di iku silis surang maka de wah iku mitucia maka de memang tapi ana urem kasih mak kakak ini ulape mah jadi utahnya lo wih cantik no to tak pala lo ko betinge dia ji lo kalau betinge ko li lo ko mace maka dewe dengan ji terima kasih banyak mangotor baru ka tu kasih tapi kok manang kaje warna mapak abu-abu maja arita maka ko maja ya matolong pajak hilang sani matu paceka wasa maka ko maja magan dena ini silaturahmi diperbaiki makanya bapak dan ibu utamanya dia tomak beli bolai maka dia tu nabi ta man akrama jarahu wajabat lahul jannah nigi umatku si pakalebih tomak beli bolai insyaallah si bawa kak matuk tama ke surga wa man azajara nigi alena nasabar nade nang kana manyama ngatin na bali bolahan tete duai mak dan dui mapedi isin na bali mulai magata sedebu tete dua tengah suma pak dan du makanja aja elon nah judul na kandas betul tapi mapedi isi
aja kasih tapi maka deh bola ku matok tutup diculim kayak kotona paling mingkalingo masasan ya toh. Jadi maka dia nabi tak narik ko alena nasabari nadi nangka namanya mak bali bolana laknatullah wal malaika wan nasi ajmain nalakna iku Allah taala nalakna malaikatna natunda-tunda ki pada tak patau. Jadi magani aga nasan naku nak ketoma pegau urampin itu dulu waktu no Pak Bukti Wijakku sahabatna Ustaz Edo siap kepala kana biasa ko sengkang ma Pak Bukti ka terikat nataro agaro terharu kak sedih Pak sisele bali bolaku Pak Ustaz ajan to maliwai 5 kubi waye akita bak tanamku Pak Ustaz kodamman ya na ureta na cok dokangi angka sallang gattangi loki bolata Pak terima kasih banyak Pak Ser tanda ya silesurna Pak Ustaz aro wih terikat na taruh Pak Ustaz maka jalan silesurna itu kasih tanda ya Pak Ser aga kebutuhan tak Pak Ustaz angkat tepulita aku mulai jadi ro sejik usik dioto aku bolana silesurna Pak Ustaz tak dek nama tak angkat rusi depe masih ge Pak Ustaz aja na to masih wadarong angkat dorotan ku boleh alena mak galete polias dek nama tak polisi ro saliwang ero ya semak namanya maka deh Bu Haji jakna ta kodangi cala bay ajak nanti pirinna angka pirik ko boleh pirit tak 25 lusing pirinna nak kade pirikku to pirit tak kak bay marapamai maka deh ko marapai pirikku kalau lah naga utak piring mak baraka magai Pak Ustaz pakai no way tidak ada persoalan tidak ada disuluri aroh Pak Magalok magere sapi ki udah ga ma ketuluman ya alhamdulillah terka angka mate do to anak ureku andriku boleh tanah lu si dia to boleh pandang polisi anak ureku si tangana mani an nangka lo mani itu nampani ketikku aga na mapu lo kamana mandre tapi oke lah syukur ka angka mana moki baja depana marola tawe lesu ka lesu mana bano magani tapa bali bola itu siapa aku kas ya bali bola aku koro silesuran apa alien apa mustang de nasalaika malengkat to ngamani anu aga apa Pak Usalianu ngakika alhamdulillah punana patenden muka makoro ko makanjay tapi aku bali bola rano tesemorano Raja Noko manuk na bali bolana lo kama kai ko ya bolana ko cemek na singgu-singgu iya mana na ucacah mak piara manuk de boleh jampang de na metaluke pangi manuk lo punana hama nala de cede to gaga puna manuk siwali Pak bicenang ka makai ke coba digerek kepang si salan makro bu tak jadi tapakan jaki Bu nah aja nang kasih salah-salah angka maki lesuki matu lo kisah adam pedampo ya kasih lo isa lelino kasih lo isa lelino kemudian terakhir terakhir 10 ya 20 menit mana tamat syarat Pak sebelum asar 5 menit sebelum jam 3 sudah asar nah lo ki Oke mandre purati mandre nampak sempajang Pak ya kau dia tu pura mandre ni tangga ya tulis Allah podo nalik kak peniti mati masuk lagi sempajang jadi tu mandre ya lo nampak tu mak bagi terakhir Bapak Ibu jamaah iya masih kita lo mani ijagai Pak Wangga ni masih gi tandana musalla maka daagan na melo ijagai Bapak dan Ibu maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara untuk menjaga masjid jagai berjamaah nonon ya berjamaah matu ko mangaribi Bu Pak yana li sena maulu bosi ataduki Pak ya tu konon ki ma berjamaah Bapak Ibu si seng yak kaajeta si sebuah palang lesuki si seburu pana dosata ya dampangan tak pasol aja tak busuk tak tambah dosa bu apalang tapi aja na angkat tungkai tak busuk berjamaah Pak malah
narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak dan ibu makadai Nabi man hafada ala salawatil hamsil fi jama'atin nigi umatku nolle ni jagai sampai berjamaah tapi ini ko mai ko loren asaraka ko ki jama-jama tak budi ya manda ini pu iman nono atau ko dia gaga pu imabu harus ada satu orang yang tempati ini masjid pak mado sakit sik di batue ya ko angka de nama lisik masjid idi na nono pas salawe radio ya ko